Jinavenda nûçeyana radyoya dengê gelden baş godarnêja. Îro 16 Cotmê 2025 pênçem. Li Brükselê saet 11 li Amedê 12. Em ê nûçeyên di nava roja de pêşkeş bikin demdema azadiya rêbera Poyê. Li bajarê Ceneveyê Swîsrê ji 25 Çileyê 2021 ve her rojê çarşemê ji bo azadiya fîzîkî ya rêbera Po çalakî têl darxistin. Ev nobet li pêşî ofîsa neteweyên Yekbûyî 247 hefteyên xwe tijê kir. Piştî rêzgirtinê li ser navê hevserokên navenda Civaka Demokratîk a Kurd a Cenewreyê Osman Tekin axivî û got: Ger aştî pêkwere ser müzakerewanên sereke rêbera Poyê. Em wekî gelên Kurdistanê bangê xwe dubare dikin. Bêyî azadiya rêbera Po aştî ne pêkan e. Li ser navê Komîteya Azadiya Rêbera Poya Cenevê Tekin Baydağ jî ev tiştanîn ziman. Bavariyana serokatî heye, bavariyana bir ekstrame heye. Her kimi de beraber ama hep serkedin. Em bernadın. Cisteli de havala de tekoşunu, de kahramanı destekliye. Emeci şokta revandın. Birinci Sero Bravo! Birinci Sero Bravo! Em ne bi devletê bi serokatiya xwe bawerin. Jinên Amedê tekilderî pêvajoyê ji kamerayan raxivîn û nirxandinên balkêş kirin. Perizane ulaş balê dikişine ser van xalan. Bila deriyên girtingehan vebin. Me bedelên mezin dan. Zextên mezin hatin kirin. Bila serokê me bê peytaxta Kurdistanê Amedê. Bila ziman û nasnameyê me azad be. Muzeyên sevîm jî ev tişt gotin. Ez wek kesekê ku bandora şer jiyayê pêvajoyê ji nêz ve dişopînim. Ji bo demokratîkbûnê divê serarastkirin bên kirin. Divê Birêz Öcalan bên berdan. Divê devlet di gotinan de samîmî be. Gelek Kurd heye divê vê qebûl bikin. Muxataba pêvajoyê Birêz Öcalan e. Dilan Erol ji anî ziman ku ew bi Abdullah Öcalan bawer dikin û wiha berdewam kir. Em behsa pêvajoya aştiyê dikin. Divê deriyên girtingehan bên vekirin. Kurd li bendê rêbera xwe ne. Devlet gavên xwe pir hêdî davêje. Em bi devletê bawer nakin lê em bi serokatiya xwe bawerin. Ayhan Gersiyon jî wiha daxive. Dema gav benavêtin em ê pê bawer bikin. Em her tim desta aştiyê dirêj dikin. Em di rêya rast de ne em ê bi ser bikevin jî. Dilan Şevekoğlu jî wiha daxive. Ji bo serkeftina pêvajoya di serî de jin divê herkes hewl bide. Mefteya aştiyê desta Abdullah Öcalan de ye. Ji ber vê jî divê şertên ku Abdullah Öcalan tê de ne bên guhertin. Keviran êriş birin ser avahiya Dem Partiye. Avahiya navçeya Torosa Partiya Demokrasî û Wekeviya ya Gelan Dem Partî du bi şev bû hedefa êrişekê bikeviran. Bi destwerdana şîniyên taxê re êrişkar hate girtin û piştî ku hate bitçavkirin ew birin Müdîriyeta Polîsana bajara Mêrsînê. Ji ber êrişa bikevir xisara madî li avahiyê çêbû. Qesedê nasnameyên sê şerwanên şehîdbûnê eşkere kir. Navenda ragihandinê ya Qesedê bi daxuyaniyeke nasnameyên sê şerwanên xwe yên bi di hefteya derbasbûyî de cî û rojên cuda de şehîdbûnê eşkere kirin. Daxuyaniya Qesedê wiha ye. Sê şerwanên me şehîd bûn. Yek ji wan di bersivdayîna êrişa şaneyê razayî ya li gund Dewarê Reqeyê de şehîd bû. Şerwanê me bi qehremanî li dijî endamên terorîst li ber xwe da û gihîşt asta şehadetê. Hevala me yê duyemîn jî dema erka xwe pêk da
جانی ده انجام قریزا دل ده شهید بو. حوال میسیمین ده انجام نخوشخانی گران ده شهید بو. هر سه حوال ما لپشت خواست جیلک زندی جی تکوشین و برخودان رهشتن و شهید بون. ام سرساقی جمالبات هر سه حوال خواه و ین شهید و همو مالباتن شهید خواه را دخوازن. هر روز اصرار ما مزن کرنا استا برخودان و تکوشنه زیده ترده با. حتی هیوی و داخوازن شهیدن ما پک نین اما تجاری راحت نبن. ناسنامه این شهیدان وانه. محمود الاحمد بناصناف محمود ناو دایک حلیما ناو باف ایدا جیش دایک پونه کوبانه کلمت جیو دیروک شهادت رقت السمین 13 جوت ماه 2025 اسماعیل عبدالحمید بناصناف فاروق ناو دایک سبحه ناو باف عبید جیش دایک پونه دیر زور سویر جیو دیروک شهادت دیر زور المحلین جبر قرزادل 10 جوت ماه 2005 شهید بود. حزیم الفواز بناصناف علی رقا ناو دایک ودها ناو باوه فواز جیج دایک بون رقا جیو دیروک شهادت قاموشلو جبر نخواشی گران 15 جوتمه 2025 شهید بود. هزن اولکاری تکیلدار ایریشل دیجی بنداوک اولهیه یا رقای داخویانی دا. ناوند را گهاندنه یا هز اولکاری هندرین تکیلدار ایریشت چکتاری الرقای پکاتی دا داخویانی اکتا. برفراهی داخویانی وایه. کسی که کو به موتوسیکلت سوار ببو بچک قلاشنیکوف با وایه که بیس روبر ایریش بنده که کنترول یا هزن میا لباجارو که کرامه یه لروجالات راقیه کر. هزن ما برسوا ایرشکار دا و دو جی دا ایرشکار کشت. لی جبر ایرش دسوی شهید بون. تو زیان جانی د نوا هزن ما دا چینه بون. پشتی بویا را هزن ما لحرم دست پلیگر نکر. لکلکا وی جی تدبیر نولاییان پیویس جهاتن گرتن دا کو پیشی لهر هولدان جبو تک پرنا اولهیه وره گرتن. ام وک فرمانداری گشتی هزن اولکاری هندرین این روژاوا دیار دکن کو او هولدان و انجام نگرن. لدير زور سيتشتا هاتن گرتن. هزن سوريا ديمقراطيك قصده بتفكارية كواليسيون نافنتوي لگندوار دير زور ده اوپراسيون درخست. ناوند را گاندنه یا قصده دربار مجار ده داخویانی کوشند. ده داخویانی ده او آگاهی هاتن پروه کرن. هزن کوماندوسن گرادای هزن مین هزن سوريا ديمقراطيك دو اوپراسيون بباندور لديج شیانی رخستنا داعش تروریست درخستن. ببار تاریه هزن کواليسيون نافنتوي لگند بریها یه هرما بسیره یه گندوار روجالات دیر زوره هات کرن. دوی اپراسیون ده تروریستک هات گرتن. پشتراست ببو کو دستی وی ده اریشن لسر هزن ما و سویلن لحرم ده هنه. ده همان دمه ده هزن ما قاسک چک جی دست سر کرن. اپراسیون دویمین لگند سبحا یه هرما بیسیرا هاتل درخستن. هزن مد چرچوه اپراسیون ده شانه یک تروریست آرخستن داعشه به باندور کرد. هر دو اندام شانه انگل کریش لدیجه هزن من اندام هزن اولکاریه و سیویلان پکانی بون. هزن ما پشتراستکن که ده خبات و هماهنگیا خواه به هزن کواليسيون نافنتوی را و بدومینن. سه دکان زانینگاه فرات ده قضای ترافیک ده جان خوش دستن. حتی دیار کرن کل سر ره حسه که دیر زوره قضای که ترافیکی چی بو. ده انجام ده دکان فاکلته مفناسی حسه که دکتر محمد الجاسم، دکان فاکلته اندازیاریا سیفیل دکتر نجی الفرج و دکان فاکلته زانستا حسه که دکتر محمود رمضان جان خوش دستانه. جبلی وان گلک دکان و ممسته فاکلته زانینگاه فرات
Efratê jî bi giranî birîndar bûn. Li gorî agahiyan hatine bidestxistin, dekan û mamoste tev li civîneke dekanên fakülteyên zanîngehê Firatê li Dêrzorê bibûn û dema vedigeriyan erebeya wan û yekê din va li hev qelîbin. Di encamê de sê dekanan jiyanê xwe ji dest dan û gelek ji wan bi giranî birîndar bûn. Li aliyê din Doh, dema xuşk û bira Hevîn û Ahmed ji gundê Milê ji dibistanê li gundê Çelebiyê bi motorsikleta vedigeriyan erebeyek li wan qelîbî û wana jiyanê xwe ji dest dan. Li navçeya Qosera Mêrdînê balafireke bê mirov îha ket xwarê. Li gorî agahiyan sed ser sibê pênc û nîvan de li balafirek bê mirov îha ket baxçeya bazara genim ku diyar nebû bê ya kê ye. Heta îdiakirin ku îha piştî lî îstasyona bazê kete erde û tîmên jendarmeyan û teknîkê ji bo herêmê hatin veguhestin. Tîman li dora îhayê tedbîr wergirtin û dest bi lêkol nekirin. Li ser cûreyê îhayê agahî bi dest neketin û tu daxuyanî jî aliyê kesî va nehattayîn. Menûçeyên di navê rojê de pêşkêşkirin godarînêja bimînin di nav xêr û xweşiyê de.